Good day! Yari ngayon kita yan na didihatan awan waray ako pagka-pidyo nga tikad to ako dito ang merkado. So, backward na lang nato. Ay! Hala, sento ba di ka ba atras? Di ba ka to dito merkado dito public one Tanauan City. So, adi na, mapark na kita. Di rin na maiha. Kakapit pinabackward. So, nagpark na kita nga dumiretso kita ti pagkantuhan ira sa kubhan ira merkado dito kay mawalit kita isda kay barato kuno dito mga isda dito Tanauan man may dadi baga goldfish ngan may dagi hapon didi kaniton janitor fish ngan may dagi hapon didi mga gintatawag nga everything may swordtail ngan may dadi mga shells and everything man kita at mga isda didi kay mga ganado ngan mga man uro espada awan ito swordtail wala agad kay may dagi black mole ngan may dagi hapon dito iba-iba nga isda. So kapag katapos ito ato na, tapos na kita pamalit nga dumiretso na kita gipa forward lot nato ng video kay tikad to kita tipa uli kay aton ini pag anong tadawinin maram na ako igi-iskabetchin naton. Wow! Kay para marasa iton aton pagkaon yan na odto. Wow! Adto na gimprito ko anay ngan ginbutang na ari nga mga panakot ngan ginukay-ukay ngan pagkatapos. Wow! Pangaon kita guys. Karasa ngan Waray na. Okay, thank you so much.